Yami adum asante mantem boko na enye boko sa kokwe afusu omo se Mahama ode yeka otwe mu kra ode yeka enti mama mpesa de na ti kra enti kokwe afo twen omo sika. In fact omo di kokwe afo ka bebre omo ya no mababo nti abeka so omo ti anya no kre sika akọ ne yakitu ebi dodo na akuafo de dodo na no monsanka omo sika LBC dodo na omo nsanka omo sika nti efri bronya bre ni ma besi sabre randi abi wa ma akuafo na bebre ndi bronya yakudi Easter wan hwe omo ntumi nso ndi Easter nti ahocha ba omo so na ama yegyina no eniji anka wasi yenya se sabre bia yakọ Easter bre mu no Yesu wu sorry na de anije ebeba no anije no ntumi nya de emma sene e woseba tibuno ne nwumede ansa na meto aso no ma menchia watiefo nyina na menchia ofrikum fo etie constituency so boko mebo me constituency executives no especially me chairman ane na pamfo a oni omo ye adwuma omo ya de me ba parliament omo hwe akire kama emame in fact to your first timer na obane say o constituency asumdwe ni ho a ema wasumu ndwo ma so ntumi nya adwuma ne ye ba me won kan omototo ne amakama e de boa me me ko constituency so a de wo say ye bi omoboa me ma yetumi ye ti so far de so good abane na oma sika amafom ti wona ma ho kire e wa amanfo so pa asa cocoa farmers na abane so ma directives say yentu omuka omoboa sika bia ni ho in fact mono hene ya we say cocoa board no Dr. Randy Abe was asem ne ye ka omo mpese ye beka no mo de ne number bi ya we say cocoa be more than 130,000 tons egu warehouse a omo ntumi enton ye 130,000 tons yes. Wow. From 2025 cocoa no and 2026 omo ntumi enton ye na ye wo light crop season when chane ye be call 2026 2027 season into 130,000 go yenton we say okay say me camera bi say abro motebo ne so no o man consult with Ivory Coast ana ye wo Ghana Ivory Coast Cocoa Initiative ana na do de baye enti say o kwote wo boss kra nka ne Ivory Coast fo ndi ho nkomo anu ya den initiative en nkomo be na nka so ye collaboration na ya say ebema ye trading ne ye say ne price ye bo ne say ne ton cocoa no Ghana ne Cote d'Ivoire no ye be kan bom ni aye se ne oil OPEC for na ye no sa na me atumi anya ebo papa e de ama ye kuafo no eno na ye de kan bom aye konya bibia friend living income differential LID $400 enti cocoa bia beto Africa Ghana ne Cote d'Ivoire na brofo de $400 no e kan ho de mawo na if say ye de Rwanda bi omote so no ma mbo Cote d'Ivoire for na mane no it took Cote d'Ivoire by surprise Cote d'Ivoire so mo cocoa ne do so chen ye de no enti Watara, President Watara, why Cote d'Ivoire for LID of $400 no. Wa clear free ho, and wa catch bias so mo mefa Cote d'Ivoire cocoa no without LID. Enti e ba sa mo cocoa ne bo be fofofo. Enti si a bias nyina Cote d'Ivoire ko to cocoa. Na ye ne cocoa di go. Ghana bias no. Bias de to cocoa amanse dwa so no. Omo nyina ko to Cote d'Ivoire de no. Ana Cote d'Ivoire na how mo because omo system no be to cocoa no. A little bit different from here there. No omo do light crop say na. Omo cocoa no ko discount it. Titi nyina omo tete so de ma bias no. Fi so omo cocoa ne do so. To omo ma omo fa ne fofofo. By the end they turn about din. E bonnet the Randy Abe no mo ye nti ye yi $400 na free o te basa wo cocoa go na mo Cote d'Ivoire akoto enu nti na ye cocoa ni go mo ma meto no but Ivory Coast for ton cocoa de bia ye be ra main crop nim no na wo cocoa ni bi da so tim ho na afi na sa beton main crop na be den wo nya ska koma kwani no o ma create big problem di amagana indecision Sabre was so ton cocoa na wan ton ana akofa sa problem wen na ba ye pemfa subum ana ote ho o man panyin so ngona eti kon ma ne nko ana ote ho no na we expect say man panyin pam na ade we ya wa ye de sanke wo so man panyin pam no ye de cocoa ma se koton no wantumi anton no ama cocoa na bebu ya so egu ho wo kote so nso ana Cote d'Ivoire fa ankasa
shim no ate so no mo nso buafu no mo so okay yenso ye $400 a free so obi amefa ye de ne nko afi wo de ne da so gu ho okay ekuafo nya sika wa ma ho kira ba ekuafo so sei ene ye nja say see an attention na World Cup onko hwe World Cup no Blasters qualify ne aboye nsema ma no dan so beta kokubo no ama ho che ene bia sense enye ekuafo pe na ho che na bom so wekesi na ho cha bom so wekesi no ama ho cha bom obi aso ewo honom na industry no eno ne kra man ni mu ya hwe obegu no se go du kra man se bia so ne bo oba form ne bo oba form ya ana enema bi omo ye no just say omo hwe ya because we call most of the agencies and the youth and sport yeah press conference we share National Youth Authority aban we ne campaign o ye nyina nso obema mabuna adwuma Ghana and ye ka say unemployment a national security risk school adia ha Ghana pa unemployment sisi maburu nya adwuma nye aban we so mba be mabuna adwuma 133 formation nkabono hino be we ye kakra na okọ na yama obi fufura be ye bi na betrem no be sa mo be mu ntumi nye ananka mo de dwuma bi hye mo manifesto mo e friend na adwuma ra enti nka National Youth Employment say adwuma ra no be ye de aboabo amabunu and says can so be call youth employment by law no e was say DACF District Assembly Common Fund ye 5% of the sikana wo hono de koma National Youth Employment anyway afiwe etwa mu 2025 almost the 17 million cedis spend ma National Youth Authority afiwe crowd is 0 2026 0 that means almost mean authority exactly and just administrative name so mu yenyina sika bia afiwe and free DACF anko ba o sha na do by 2017 or about 75 million akoye 2018 or the 85 million inti ekọ 2019 2020 no o share EBS ka no de kọ no munyusu nwe no ateso na bia about 50 million na about 45 o ma no apeja ko 60 million sa the list and another the common cry was about 30 million 2024 you better have accredited 5 million come say you fa nye eniam e bebo ama mabunu enti me kai say 2024 no ye election ye na ye entrepreneurship programs NYE no mo ye constituencies bi abekọ na ye training mabunu ye omo adwuma dada nso masters no ne mo polish ne ade ne mo ye ne ma omo de be ye adwuma welders enya machines eniam bebre na MPP ye de bo amabunu no senia ensano adwuma ne entrepreneurship be dey ebekoso mo de mo ba ya chese zero sika kra enko me ba cho wo na work committee no so that means say under John Dramani Mahama and this aban there gidie bia no ho sambagunu e wo Ghana benya adwuma o debi gidie bia no na say yese yesu suru e na hwe usu wu ahwe na omo ankrofo no unimu wu anu ahwe na omo ankrofo no omo nhwe omo ntie nkomo omo mabunu ni di adwuma ni ho adwuma wo ha anka mabunu 500,000 ebe kwa akoto form so mo person mo ko security services na emu 5,000 penso ni efa omo 500,000 na no kra na hu nchobo a omo di wo ho no bo no na enya ade keto a mo cheda mankwala ton forms be 500,000 say akra bi akra to form no dey 100 cedis kra say 500,000 no mo ye no say akra bi ato form no 100 cedis kra na that's 50 million no okay form no so na brosa ana omo kofa company bi so no a obey exams no enu hu sika company no sabre omo agege no we nyina ha ye nema ye dey ewo ho nkwala ya mo pass omo class omo medicals omo chabe 1,000 something medicals no nko a ansana enu so ampa so asa kwetena fi nti omo de afa so agye nkwala ni sika bebre afedi nti aban ne de oya no aso ote mabunu na koma wama eni daso bia ni ho industries awo ka so meya no nti omo ka so meya 24 hour economy sana ekufu ado de anka anya bia yenim se one district one factory your policy e dey ewo ho nti o ya mabunu me kai madam fu be Chris metewa ye wo invest in o shedem na o chocho no ye proposals plans or ye chemistry
me one of friend me or say Mike me person me ye starch factory of free central region ho baby okay also kwakwaje asase no makodi abanche no aye starch factory who say Emma one district one factory ni ma emaburu ni chase ye innovative into obi ato ano or developing a business private sector no kra anije ba mu what to share to say Kasapreko project here wo Kumasi omo producing so yi say true one district one factory no munye ska omo de ko bi Kumasi factory no aye no kra mposisi ano enso to demand ne enso to ama omo hwe so mbese bi third factory nti ekumfi juice aye nkwala yi no mi true one district one factory na yede e buy your factories bebre e buy omo buy omo fa ba akokra anya dey emeka ho but some banners were creating 1 million jobs ananya no nanum guase omampanyi beka o parliament owie ono an statistical service opanyi oda no beka say there be na 500,000 no eno kra mpo sa 500,000 mpo na say questionable cause hu ba bia wo de yemfa ne say omo be pam emaburu ni bi akotena fie nti omo pam omo kotena fie no ana omo replace bi sa na omo ye nti I say omo ensheda mfa de foforo bi ama ya ebo amabunu nti wo ye babunu wo sabre ya wan pe bibi anya ni da so bi ani ho ono aba afenyo markings ka se bi oso ono leader oso ono okọ efutu ni youth no ana omo pe security services fire service ni police okọ ka cho mo plane say ade na ade nti omo nto omo adwem obi okọ na adwem ne se bi ana MP ana yi benya protocol bi the omo ye ne say 5,000 omo achewi omo ma omo MPs no bi a 10 NDC MPs no omo cha omo 10 but MPP MPs no omo amobia but MPP to so net saying ye recruitment say that our parliament dia omo so benya bi obi a benya bi ohun ana nanado kra no ofani pane dodo na hwe nanado recruitment a afibia no ya na enya grow nanado famabunu security services bebre ene me office me assistant wa ha fire service officer bi ba besra me o se e fa no last 6 years until o kind am say ada woni MPP panyi bi ana o se da bi o go through system no ana onyaye onim panyi bi a na me ho kra dream na I say me fe they say then am be ka kire mo constituency no sisia no de ye because omo nim say o MP de obenya quota ma nipa 5 bi afiri de ya ne say o ho ana ye from ana de ya kra so omo kotwe exams no dodo na ya failure omo failure dodo na enti ya failure no kra na chese untumi mpo enko wanim ana waka say me pass nti me copy protocol na mu ani ho protocol na ese hwinimu nwe no ehwinimu nwi no na wo behu NDC for na bi krom church ogu Facebook so munya ana de omaye ne so omo MPs ni mpo dia no kra ye so odi ni pa ne ba omo fa omo voters ID card nya dai enka woni hu se ni pa ni free constituency baby adru no enti na form sa say aban we betumi aboa chese me hwe mabu scores of youth a omo ni adwuma na mera ho would you say mabunu na ne pe enti John Dramani Mahama na ndisi aban fanjo mo no de menka ne say because me hu ne say bebre na obi wa abra ye to aba no onim John Dramani Mahama ene de esini na ama na hu sani a woye dey otie obi ana nim I say nim fi nim ko anim na nim fi bebre enti won hu ndisi amamuo na me krempo am MPP ni na say mitumi hu John Mahama message bi na me say nsem anyina mo kan enanu ya na me hu video ni sa John Mahama ka so betutu bo ho kokwafu me tom say Jesus Christ na hydrological institute for no man tunefo say boreholes no ututu o afuom a nsuo no for how long na obetu ai enye nsuo dia water no nti wo hwe abroche baby a ompe baby a streams wo no mo dia irrigation proper irrigation nya borehole asem streams na koko afuo bebrebe Ghana koko farmers ebe 1 million anya bi obi awo 1 acre na okotutu boreholes ubetumi atu na promises we omo ye ana promises nso emu ede I say be ma ode
oko tafre oba adwen ho no oko dada no adwene ya na so oka ne ma na kese ene ye ko ye rounds na menua ejoso MP oka se oba wo ho waware na be ma bi abo atwe ne pimpinis kama oba wine safo wa hu say eh be ma do odan oka ne safo ade wine asen safo ahene na waba odina no abefifa ho se ukunu na ate ne nchen no onya ade ontumi nhwo intijano ne be ware me wonso de bia na oba no yi kakra ma eya ofe ebia na ukunu ne kra ma mo nso wunim de ye de wo ho no eja ukunu na ko okoya sana ukunu dada no kra ye de eye enu bi na jo Mahama de aye ye mabunu no oma nsama ndisi kan no ho ma mabunu bebinya hope say NDC far better ene dum so te say ene nwuram no ka say kra oyarefa ye dundum om nkania baby bebre o ma dundum om nkania ene kania no ka enye dum so ye dum prepre edum pre chase etumi dum be 3 times uni ayi bibi o ha de be ma wo fridge ni ade a fridge guard ni ade a ni nyina be sesei okay chase eniema ye dia ma ban we so mfanya adwuma ya money 1 cedi on each liter of fuel so mfanya adwuma aye da so dum kan akwadwen ho aye ntias but say wo energy committee so almost see issue ni ye den de bia de kan maintenance me who maintenance aban we ya chese de bia dum kan asa de bia maintenance omon person no kra na wo no mbe dey ombe ka kire because time omode 1 cedi na 24 ne so no sabre me kai debate no energy minister so eka ye bow fan wa ye to the power plant you know because ye wo enough generating capacity and ye true ye excess generating capacity enti dia kane fan wa ye beto ama no ana fan won dada nyina sika bia na wa ye de 20 de bia aban na afa ni sika na o de akoto na na do na ye ka say afi bia no de more than $1 billion na to fan wo e de power nkania no ana mo dia mobile na yama mo 1 cedi no afi mu no munya more than $1 billion monya scanner broso sika na mo hwehwe no monya abroso in fact we check ya afi mu no kra no mbenya close to be almost $4 billion ewo ho cause bosome no sa 1 cedi ni betu more than 450 million sa dum so di level no de buy cedis yes into 12 months ne be ko be 5 billion cedis into more than a billion na mo agi seska we nyina awie muntua monfa ntofango motofango na ska ni bebe dey ebeka akiri na nka mo de aka no craft fixe energy sector no yehu bebe om this kanefa okwa ka om so ya nka se de betofango nko ya ka se de betu legacy debt na ECG na amatutum no kania na masa atutum 28% and as in better so to be 4% and also increment in the coin. Until I say omo jisika ne more free nipa ne ho. Ba wo kwa adwuma wakatu ya scan so onhu de omo scan so onhu de scan so omo de ana ho kira ba nipa so sa ene petrol bo ba bia akodu. Kope kra on the first why winim kra me time calculation. Okay. Per metric ton here 1200 cc I could do 1002 and 1002 no for calculator na math 1200 dollar per metric ton we divided by diesel factor na and 1200 diesel factor here 11 and sana you be divided na kra no yemfa supplier premium and ka nipa no dey ba ni premium o dey for $60 ka ho na yemfa ebedra storage ne ho ne maniama be offloading ni BDC for ni sika be $45 bin ka ho into about $1,305 no divided by diesel factor no 183.43 no into $1.1 okay and as you see a CD na dru 11.7 into omo BDC for normal price ya on be use forward rate into use 11.7 be use be 12 into times 12 into 13.2 taxes
4 cedis what the taxes 4 cedis eka ho a 17.2 and until Copec for project 18 cedis no per liter enti we BDC level na OMC na befa no OMC in the taxes can 17.2 no OMC the margin say 30 pesos cra ko be 17.5 enti OMC when do 17 cedis no nye bia wato product be bria dey egu ho enti time auto na ebo ne wo fom enti ode mfaso kakra to so nim so obenya mfaso no na obeton be 16 but obi afi na wato you import product aba Ghana no obeton 17 na the amount but tax components war petrol so diesel so no ye ntimi nyi bi free so ye betumi tax component na say 4 cedi 27 pesos sa 4 cedi 27 pesos no NDC buy na 3 cedi 27 pesos ana omode 1 cedi ebeka ho ana abaye 4 cedi 27 pesos ndi mu say sa 1 cedi no sa abre baby akodu nko omunye no free so D11 no dum so D11 no omunye free so omunye free so a ebema say ko 16 cedis a ebeta ba 15 cedis say 1 cedi hanti dom ko 17 cedis no omunye free so a ebeba 16 cedis but the amount for hu ne say sa 1 cedi na eda so no ye fan say woto 20 gallons na 17 cedis a ubetu 340 Ghana cedis. Okay. But the same 20 gallons, say 16 cedis ubetu 320 to save 20 Ghana cedis also. And to say every day bia ana every week bia ana water 20 gallons na. And now your taxi driver ne de bia water 20 gallons a day no we save 20 Ghana cedis. Until a week we save 140 cedis. A month no save 560 cedis. You bet me attribute to Israel, Iran, ne US for Ntokoyana. From me technical person, they make you attribute, but NDC are buying to me. I'm more attributing how? Now say John Mahama say Ukraine to Ghana is 7,000 kilometers. A much too much. And he say Ukraine Ghana muwa, Edena Iran ne Ghana. Ya de be kasem. Me time na mo ye Ukraine sensem no me kai say many NDC ni bi shy. And I'm catching say petrol and a country we ase. Enti petrol bibia be fa petrol ho enya se wo mpo keke o. Say hurricane insu kese bi fa na ekofa ekura ebi omotu fanwo a etumi ma problem ye dey eba. Say ama minor etu fanwo akesente say Iran, Venezuela, Russia no. Say America sorry no mo so ya the sanctions at all so sanctions so we say maybe do akufado to so near the sanction at Iran so near the sanction at Venezuela so na Ukraine Russia and so ko yawo Iran yawo Venezuela yawo Russia ana yawo amama bibriye dey ekeka ho ana America na nkasa to be na America de sanctions at Venezuela so the sanctions at Iran so Ukraine so ne Russia kontokwa no the sanctions akoto Russia and so wa abekwa akoto Russia oyo no America no obi ka na fango bo peja kosro freight bo peja kosro or the sanction to Iran so that time and Iran ka so mu close na another time straight off from Muz na and omo de ka asem no Iran close be na another time. And Iran so much close straight off from Muz. That time na Russia Ukraine war na ekoso. Na free charges akosro. Bibia akosro. Fango bo peja 2022. Omo say na nado ni ma mamu ntina wase o man no. Ana ma na nado ho kire ne sa na ma ye dwen ya de. Yes, necessity is the mother of invention. Ya dey good for your buy. Ya dey good for your buy na ebe calm storm no. Bibia stabilize kama na ye bi di bedru 15 cedis ana dollar nso stabilize bedru 14 cedis ana mo de be so aban mu enti mo de ye kom na ma na nadu tumi ta se dwen ye tikase area adwen omo dwen ye de adwen paba ma o mine stabilize and mo ahu mo de o ma be fan the soft life o ma be fan fo de ekosi de se uhu anim
uhu anim na sɛ so omo na amplane ana bibi kese sɛ into ne da oba yen so na reserves 9 billion go oma no. Okay, to the ordinary Ghanaian wo ti obeka say na at the pump station petrol bu akosoro a media fa me ho ban. No nti o say ana de asiri wo mu ne say John Mahama time petrol bu na ba form no o say omo so ono na ama petrol bu ayre aba form nti akosoro dia say no ano actor bi wa yosi titia no ana no oye ayi videos so omampanyi John Mahama ye da wase oni ba ku bi omo say so boy friend boy bibi omo say nana John Mahama ye da wase ama petrol bu ayre aba form obi kra to me omo ye video TikTok no makoto petrol omo digu abobo yam no omo hwe bi gu form because abusu petrol bu no aba form ama abusu na aban papa ye dey aba enti ne petrol bu akoso asa aban bone no eya aban bone amamu bone ana ama petrol bone ye dey koso nti obi antumi nka se eye Iran and say Israel in fact politics na say consistency bem was a man for yema politics na hote enano the okan na no na enso be say reflecting and until that people like Professor Jampo no me no mani magu ase obi ehun say university for any Professor Jampo no ye adwuma nyina hu say omudi any association no da no omudi ba G position in some amukai nyina na double standards in some kafa na na do want to say reparation issue ya na na do sha se kan ho asem say abrofo no dwumadi omudi di ye besesa ye konkwaso mu no was say omo hwe na omo enye nkwaso mu keke omo sasesa ye gold ni ade nyina akofofofo was so omo hwe na omo de bibi ye de pata Africa sabre no omo say na na do ye corrupt na okopesika ba be di ne funya ntina oye den nyafu ntina okoye sa ne mani nyina sana na do twato na John Mahama koye wiehwa ba omo bo nsem omo di asai so omo hu bi da chese wo hwa omo kra na omo ho ye say into these people do they have any conscience chese omo ni ani wo bia nsem bi omo ka no ani wo bia anim omo ni fere bia and wo political class na wo hwa sometimes medwen wo say ya hwe e bedru ba bi no timamufo ni kra nya gidie wo yemu maburu na ba no omo hwa omo hwa omo ka we say I bet me the civil uprising crabber. Yes, because as some na obeka adebechina we can different sources. Men who contract bia omo de ama contractor no hine 1.4 million dollars. Feeder road. Sapeti. Yegu kwa so a unse ye wo bitumen and ye wo surface dressing. Yeah. Nti de yegu ne bitumen no te say highways no. Unse omo ye ase no subbase no. No ma ye base no. No ma ye asphalt na ye dey. E dey atoso. Ana say ebi wo ha omo ye aba ebi omo bedru no na ateche ana nsuo wa asase nim. Nti wo so omo ye excavation. No omo de boulders abo akese efilia ansa na omo be subbase no no ma ye base no omo de quota na ye dey atoso. Senia ekwan bi nya hoden. Ebi won so a concrete works no so omo ye wo ho no e different sonko. Nti variations ni bebe ma na ama ebo na ye dey akosoro. Now feeder road no ekwan ekwo nkrasi sapeti and you peti goose ana cars a heavy enta anya dey emfaso to say kromu de ya kwanti mpon ya de bia tipa trucks buses bibia nam so bi no enti no omo ye subbase ne ye surface na address so a ebi okra omo kotwa na omo de ayi roller ya omo de compact amiamia so a mana ye kama omo ya na omo de sapeti na ye dey egugu so na esili infutro no sana normally omo ya nti bi omo gu first layer no first coat no normal sabegu second layer ni sane ebe sili kama eno na do apen so ebo na cost between $350,000 and $300,000 to be $450,000 ebo na cost feeder road ubisa contractor bi organ bia obeka cho say feeder road so mo di no krache ya feeder road sapeti surface dress na $400,000 kan fa so so bibiri opa o mampanyi sa kwan na onya no $400,000 no competitive bidding
$400,000 per kilometer. Okay. Onya the competitive bid no be who contractors e be ko so mo kwa kwaje contract no. And omo kwaje so mbe ya ama no. Unless omo purchase omo person omo catch say sa kwan no. But you be nya quality no. Of course. Say a surface dressing. Okay. Who say ayana abai ni sika bi brother be ye kwan ni nyina. Nti kwan ni bi wa oye ni surface dressing. No sika kakra bi ni ye de. Na say na surface dressing $1.4 million any highway aye be to me asphalt no. And no on be pricing they say. Any express road no more from on be pricing about $2.5 million per kilometer. In trouble way chrono in trouble. Na single sourcing aye boni na enya boni. But in this am na boni. Omam na boni because me share mini akitwa sami jemfi. In some kafa single sourcing so sourcing ho. Me share some kafa ho. Enyo ono nkwa ndc mpanyimfo bebre enye nkwala o including John Mahama na nkasa me hu nsama o muka efa ho enti se mo mamna akoye se wo ye so source na single source na ndie eye krono dia adenti na mo ye mo de share mo manifesto mo me hwe okuje to black or kasa o mo de o mo ba tips no ha o mo ba mpanyima amakra ka bi yes oso o mo ba eno de o mo nya bi da contract ne ye be ya ye be biem yes Ghana fo nyo bi anfa company mra so wo bro hene na company wo betumi aya no abaye nti ye biemu sa na ebo na ebeba no obi se ne de no betumi de 500,000 obi se 1.4 yi obi be boss me de 400,000 be dey ebeye na ba na hu so okay 400,000 ne de na ye good but quality say na 400,000 ye short to be charge ne de amano no aye de no akoy na anka 1 million no value for money na 1 million so yatumi achichem bibia akoye obi foforo kwan we dey mobile contract maku 80 single sourcing asante montamunya rose ni bia under the big push yenya bi because me hwel yenya bi de ebi nim de pade no pe ana de say no kra de mo started 2020 almost started that and person omoto aso ana sa omoyi na omosom be ye ayi expressway no eno makasa no say nada because you were 2026 John Mahama can how many years can it 2.5 years 2 years cry 2 years because last year election year enti expressway no so what do I no car no the whole of last year some the video nyina about said the omo design afi no omo ya hu design ya hu consultancy ye ekohwe ba bia be fa ne sa ne ma ni nyina ansa na mu wi amakoste am ya hu ebesi na expressway onim ebo eda so dabi yes because ye ntumi nye ni nyina hu ebo a sika ye de be ye ansa na mu wi award contract ayede ama contractor no so eden ebeba saade we nyina ye be ye ne be tu sika gu kwan so ye ntimi nwie because that kwan na ye ye me ya ne say ye ntimi nwie within 2 years na ye emphasis sika no enkotoa de MPP ban start ye no so ne ye save money the wom what be sa correct question the wom nyina ne say omampanyin John Mahama obaye na president Kufuor start Accra Kumasi road Kufuor omomuru afimeka Kufuor chassis free circle Kufuor ne dualize circle baby a Ghana Telecom Vodafone wono Kufuor na ye ne double road sa de kokosi Achimota ana ya Achimota de kosi Nsawem enti Kufuor ye wie ya no na wo se to aso free Nsawem eko Apedwa double road na Kufuor ye bypass Nkoko double road ana wo be ye Ejoso free Ejoso ba tech ede kwa kosi edum Kufuor na yeye enti Mahama no mo NDC ba 8 years omo ja to ho omo anto aso na na Dubai na obeye free eye Nsawem ekọ Apedwa ano owie ye na osa ye ayi a friend say ofanko interchange ho no aha wo connect Achimota ne John Tay ho no ho na do na yeye ana owie na osa connect efi ofanko to Nsawem ana eno na Marapuma na John Mahama ato aso asisi a omo bloggers nyina eka no ma hyeda aka ma na yete se de John Mahama contract no enti otrase ahu se
Kumasi road na nkasa na eda ho na do ye bypass Konongo bypass enyinem bypass or ye sa bypass na in fact bypass osi no honom krempo no 95% mimi ko Kumasi bia ye nyina ye branch ye dey obi okko Kumasi bia se ho na oye dey offer enti we hu se Kumasi road na nkasa ne de MPP na ye dey nkakanka kroma ya ma e shape up enti so ye wi a oye dey ani din ye dey enim enti ne ma ne nkɔhye bibia se wantumi anwe kura bɛka so ɔyɛ ɔno ɔyɛ de ɔhyɛ aseɛ enti ɔkɔtu ska na gumrem ɛwɔ hɔ no expressway no ma start because so share expressway no ɔmɛtia start kura just end of this year ana ɛkwan bi sa no ntumi fa 1 year wanhwɛ a ɔfa nkɔ de krempo ɛkɔ bɛ 4 years so yeah ana expressway no ɛno ɛwa kyɛn wei enti wanhwɛ wo de bɛ 6-7 years enti ɔde ne nsa kɔ kaa no agya hɔkɔ ne okotena nkyɛn na ɔte a na obehu so ɔtoto boba park so ai mehyɛ express wa asade na monko wie saa na ɔpɛ so ɔyɛ nti ɛno nti na asenso bo akye yɛ press conference bi ɔka kyɛn sa nka ɔno de ni nyansɛm no onwie de na na ado ayɛ na ayɛ wie no kofo de na na ado ayɛ na ayɛ wie no onwie no ansa na ɔde ne nsa ayɛ dɛ akoka foforo ɛnso ɔmayɛ ɔmadwe sɛ ɔmo ntie. If you say even parliament okra no omudi bibi ba na ka you have your vote say we be kan wo there but say ye de be ye adwuma pa de emfanya adwuma de omo pe na omo be ye right me ba trafin wo be ke ho a ye ne honorable Michael Kwesi Edu MP for Forikrom and Edin Komo deputy ranking member youth and sports committee e wo man mra se bedwafie ma wo se mo take move wi menim se mo take dia to petition Shraj e wo mampan ni nua Jetta wo di tu kwan ne ho a concern bibiri ya saa na a concern unse akoye se wa ba bedi mampanyi na unuani jet anka ba de se o man na se e fa jet ma se ya nhwe ya ye bedu baabi obi bedi mampanyi a ye beka so ke unua wo bibi di ama ko yusu unua ne de no ye ya ma public service akoye se bibi a wo be bia ya de bone enti obas public service mu ne yesi e ma oka nkofo beka se ade na wo ba wanfa wuni aka anya den ama but wo bedi mampanyi a e state responsibility hwe okọ oman bi ti America enya America nko oman bia America wo bedi mampanyi a president ka use your friend the beast and we win ansa na obedi ni asha se ye dey election no ye ka no esi ho we win election na no ma modify car no to specific specs are open ye be fatal omo secret service for no president bia beast no di nsonso e kaka dey ewum omo de no adana amu be win election no adana ye be so win no anopa tututu no ye koso Trump in no na former president no opake afifio okay the cars ba be yin ni ema nyina omo ni ye ne transition dey say your period out before but ye dey omo dey na ubefo u free wa nkrofo be ba fio ne ema nyina ombe sesa no omo ne first lady no president no ba ne yire no obechusu bibia ombe finish fio ama no cars amu be yusu bibia e state responsibility Air Force 1 emu sani omo pemu nyina ombe ye dey ombe ya ama no cause oye state responsibility me nka Ghana for ya ya papa atamels e ka baby hwe ya odia sabre no ye hwan e be kan obiare hoyi Ghana ni biare hoyi I say esumi be to so enti omampanyi de yemfane ye dey endi agro but ye dey replace them na ye politics okuje to black di baby or the aye politics am na ye time enti afi ene so mampanyi emergency ba na osoko fire aeroplane na etwetwere ne bo enti na wo se ni nua akoto aeroplane bre no e ma wo ye dey odi tu kwai na se bi obi ana oba be di mampanyi ni nua wo aeroplane e ba sanso na corruption ne ye dey e ba so because say we minua na oba be di mampanyi ma to aeroplane ma se fanantia say me so mitimi sika na aeroplane ne bo adi o be $70 million e wo se mitimeka enti e betumi atam Ghana mines. Yes, gold mine we are the achel. And it did a man nana. Na the entity did that mine be mau. Now what to me to reply president Yusua. Enti wo person kata so anu aye ne say ne nana
otikoko so utuka amsra na so ababeje na de kobi se ne be onu so ntimi nkasa nya so ntimi nkasa ba se mpemfo ni nyina so ebeje de kobi dia na yese mampani de kwa hwan ne beka ho asem bi no ma de akata so because so hwe da mind there na de nkrofo kan say mines no wo se letter bi ba ya chief executive na the Ministry of Lands that time or my authorization say omunko negotiation letter of no objection no per mining act no say wo person woni mines bi ko didi nkomo say woni je mines no where was akwaje permission every ministry ni ho enti nkomo na akodi o ayesa asase pamo station wey obi so person oto ansa no beto no yeso nko NCA nkwaje letter no ne mu medi nkomo enti so okwaje letter ne ba NCA so majatu muni omunkodi nkomo hwe so beto amawa ana obedidi nkomo na anyeyi da man for no go fields for so mon ton mines ne nyadai enfama ehwa na okotena asidin na hu say afi 2026 go fields some license 2025 go field license bewu ana also tedi 2025 nyamin cha do nua na ye mampanyin go fields license ni wu ya ana go fields for trokoma minister of lands say your license egu ni person renew my minister so me renew mamo ya address say license no amode ye mine no pay ye mining act no say momre ne so a mine be di abansem nti sisi abedi abansem ni pa de mo bo ayensa renew mamo because o man panyin nua ne ye dey ope so oje mine no enti o mo de ba abonte say authorize negotiations na approval no ya mine nti mine no obetumi akwaje no ye ba ye be correct ye cheche mu say nya no kre eyen komodie keke ne ma wo letter so ne omkodi no afi on say minister sade letter for ba abonte say afi de omo ba be competitive bidding na omo akope company a obetu abaye mine no na no ne de obi anim say nipa no ono ana mo de be ma no no mo pa ma no anadanko dada adri we ono ana ye de mines na ma no enti competitive bidding ne de omo say dabi ebe ho asembe dey ebe sorry into omo person ye no is a due process mu but there foregone conclusion mean to me from Mary Play Mountain de bia na mean na was unia na woko opposition a 2 years ya ka woko a ebeden matemeka say ne enu 2028 de ni aso Ghana no ma nyina ma Ibrahim ama so o maji ba ku bi we stream black you know black voter said o maji wo ho ani ye ji go fields say wo takwa ho ye wasafo asase o mu free yombeje ho nso de o mu wi a ubohu senye se anglogo na eho de otumfo ntumfo akaka bensem nko wa anka ma koje ho nso ayedei apiso because so kai say omowa ba mu 2016 omugu anglogo ana akufado ebehwa me bie anglogo back akufado hwa me bie anglogo no wa ankofa ni nua sabi wa ankofa gabi ocheda kwa anyedei ankofa asanti be die tu ankofa kenufrata anyedei ankofa critic beat wo obeka say na dan Ibrahim ama wo ye Ghana ni na ni nua mampanyini na wo sefata say wotimi nya bibi wo mamu a den the preventing say ye ntimi mfama no enyo no nkwa na ye mining wo Ghana say chema untimi so ye mining chema untimi ye mining so ene hwede de wo mutwi na bo so mame mamu ayi bi time a wo freeze chema untimi account no mo say de ntino mo freeze na account meteo omo say chema wuntimi nya koko rules okoye rules na 2024 yeto abani wie no omo tie sika bi ama no e wo kwan na wo ye no ho was or prepare ne krata de ko say wa kwan na wa ye no omo de ne ka o de akoto na hu payment abeto na account mu ntomo freezing accounts omo wie no omo so omo investigating for mines bi a wakoye omo say so galamsey said they no mo ye ni na e court list na bana omo de aye omo achiche so source nkokoro rules no Western North NDC chairman Bigedu the company anya 469 million ne list ni mpa Western North regional chairman the company 469 million road ya de amano enti NDC regional chairman be say amamu no amubu no akoye
2 legs good, 4 legs good, 2 legs bad. Animal farm, George Well. Na mpreko na e 4 legs do baby omo som na ye na one e 9 minutes to say nkokọ no. Omo de omo nya dey. Omo nye. Na no bia mamu na John Mahama oye no. Wunua yese won e manyina ho kwan ba na nyina na e dey e fata. Wunua mines na oye no. Obi nka sema ma na nya mines. Be ko ba say go fields dey say anka more responding go fields okay. Mo ana mines no mo invest wo mo anti e be renew amawa na ye dey. And can't go fast and win now, but the faster we refuse any pan say, and a pay law no, or no na, or yet more, no first option for renewal. Into now or trouble or say renew mano, and also in Yamano. Into one renew mana, now the commo be a unia man peninia. Ah, na then yen nepotism chasey. Then yen nepotism a chasey. Right, you fight against illegal mining. Name was for the reporter, but reporter Bakubia Meti and they say almost a mine or some crank kitten, they say dear, or more illegal mining. No, last minute we say, or more to me, as they say dear, turbidity levels, no, air coffin, soonany air ting, soonany air tea. But him say, as Antimantamus will be the honor of a while, it is saying any ate. In Subian tea. Who say, Sabre in soon to talk. Nti one mistake uncle for you and say ye wo insutobre mu kesea na se galamsey ne koso wa chichira se nso ne to na washing no na de aba anafo na ma obi ahu se galamsey ne de koso but se nso ne 20 galamsey no be ko ne bi omo hyebuji ba bi na ehoro nti nso bi an ho ekohoro e de aba fom se nso sha se to kesea ebedure bi a June July mu hono in social access to na ehoroba bono hine ba betena beka galamsey na di omu din saase no NDC for amona suguso de wo mu din saase na cheda ayo mu ya galamsey na den se omaja ade na nine mos ye adwuma so omaja ya ade na nine mos ye adwuma because de bia omudi ana se ade omu ye ne se wo hwe areas bi wa omo ede omo ni si emrante na omo ni kamafo bi ha no because me kai say NDC first vice chair was say abanga omo de ne koi Joseph Yamin oni Joseph Yamin akosi say eno kra no send omo handle case na di hu ahye nine months ne security service even media for credit ehu ahye bebremu and then media fan first on galamsey obia no atu yese aduane hwe anu ma nkasa campedidi enti wo hwe ya ne ya tam media man bi o mampanyi ko no di akire ni ama appointment enti omu nyina ye dey tenancy a wo tu kwan ya odibi koi omu nyina ye din ya koma no atu asofo ana ka galamsey wusem na o makoma no atu na Ghana de sisi anu de ya reho ne say the inconsistency, the hypocrisy no at time. Yet the near man yet time sebe only abrofo nante ohun. Ombe sa den kwedu niema bia omo de no kredi be dey ebeton but you see wo hwem painfo bi pa election mu na omo kansem asofo bi na reparation kra ho nsem kra sorry be to me issue statement e de ma omampanyi na sorry na other party for ni mana and omo ya so na NDC sorry be no sorry bi omo nim omo kwa na mo aso ba kudi mampanyi da Assemblies of God me ko Roman fa be di mampanyi but omo nye sa na ma no se de bia no omo release statement bibia mampanyi be ka bia se ekoka ho asem na se mampanyi na ede ne ho ye ne ho se LGBT yin sensem ye ne ho star bi ana ma obi se common award ana afi nipa ne common award na LGBT na omo ankasa se bill de omo ye omo hu ana manfo atro krata koma school no amanfo kotro krata ma school na se wa twa assign kanu panu twa no makanso menwe ye
sorry we releasing his statement. But bill there was here passing or parliament Mampanyin John Dramani Mahama the position of what take omujai sorry na Kenya so omko we are sorry. What should be your position? On Mampanyin promise say we are sorry ni say obe pass bill na amaye. It was a campaign too. Campaign message say bill ni me pass it. Definite. One can say ebia o. Inta sorry we don't go. Who are sorry no Mampanyin be so catch no. Kasi na nim say wo ka say mi che we ya sorry ba. Wo catch Ghana for say bill no be pass it. Inti ye ko 2 years. Bill ni dey na ye dey. Esi won't mean pass now you go sorry na nim ase. And I'm sad na ma sorry na tawachi. And I'm sad na ma koye prayer yi ma so for dem say gu uti so ebo mpaye ma so for ni ka say sa LGBT na wo so obeye no eno krenti na omo ye dey omo bo mpaye ama wo na say na wonya so for no tumi ka kire no e ka no kre ne ye dey e kire wa sorry ba na so for ntumi ka no kre nche wa sorry ba na wo wi a be defe no so omo so omo fa award ma wa because we take stance for LGBT nti wa mo fa ma award and the stance near dey stance no and say obe pass bill no and also no ntumi nye because me kai say okuje to abra kwa 2 kwan a ye pass say ubeje tuma ka yes oni tuma ka no odane mum ontumi nka we nyina asofo na ehu nti say na sorry ne onim say MPP form CPP form PNC form and on person dane asori na NDC asori ese sa na mani nyina omo hwe na emboa nyamesom no right one here be ka say tia sofo pani value for money bill office bill no say ya pass e wo mai mrahye bedwafie wo betin cho be ka say den office bill no den na e be ye anu betimi market ase pre ne kankan ya brand ase na yetu ase de ntimi ntu abrand ase e wo Ghana na me say value for money ne bill na duplication omu duplicate say eno ka na be ma corruption na cost no why your PPA or any PPA public procurement authority PPA no ono value for money wo ne na so ya say we di bibi ba e was say PPA ni na ye value for money okay now she say de wo di aba no ehu hia ana wo koyi value for money na free PPA ase e de akɔhye baabi foforo baabi a de kɔhye no be fa omo be hwe so ana meboa wati omo ka enti say PPA no ehɔ na procurement nya fa na wo ni gide wo PPA mu because won say yenya value for money na koyi nipa so na ti PPA omo ye value for money ni ma PPA na koyi value for money ni sa akɔ baabi na sa akɔ fa nipa kutua ne ka na nipa na akotua ne ka no wasa amano resources odi be ye na adwuma no ye nipa na ade ne betowa de na cheso onye corrupt Ghana ye wo auditors wo ho auditor general wo ho ye wo public procurement authority wo ho ye put in measures bebre for against corruption and so nipa na ye ntide bia ye dey corruption ye dey ekoso enti when me say ye duplication ye create office ama nipa akoto ne afọ adwuma to say ne omo ye Mahama care no health insurance or person introducing new faculty health insurance no na health insurance ne hwe but we dey mo kwa ko create new na say dey be ka say NDC for mba abemo ni policy bia into mo come ka say the value for money ye dey e buy ye the Mahama care ye dey e buy into value for money there no can e be hard so ye procurement what dey be call value for money what dey call ebe kwa akoda ho am be delay wa nipa nso o hwe se ade ne ebe kwa akoto ntem Ghana fo ye nyinanim obi be fa eche no akoma ne bibi ni aye ye wi akọ PPA because menya value for money approval na PPA for nso aye dey aye final procurement no ye wi a PPA nso e ko fa obi nso be dey e be gide bia na e ka na ye dey e ko soro na also ye value for money who ye road road no what price no they were pricing to purchase say value for money authority na ama na department na ama road no price na our price no entumi ma form ono no obese price no o mampanyi waso obo say road no be 1.4 million na eno na obeye of course
office ni control omo de ba de potohwegu omo be pass na ni nyina ye dey akọ enti niam bi wo ho ade Ghana che say ye duplicate niam na ye sika kwa enti media value for money you know omo ye no me hu ni say duplication of task anka omo ma PPA na no omo strengthen PPA department na ye value for money no na omo nya ne political civil servants so ye assure omo say adwuma na amo ye no a political ye ma obi nya dey financial mission na corruption agencies no ye strengthen digitalize no digitalization na about me person de ba no eno na say because you see at the current digitalization they say the moment ube human factor na free no human interference reduce corruption. Of course. Never say what create AI. Now the amount for procurement bids akugum. Software na able to analyze who say based on company when you experience the number of years bid or they buy no. Because when your information be out. Yes. Ono na yesa ade na dey ekono na software na choose. Inti software ni choose na ade no wo ho akra e bia wonko hu obi na wanya e bia mail. So when I dey ya selected the contract na man na contract na kwa me award ya assign amount sane money na better reduce corruption na say yenko PPA yenko ha na yenti oma we mu na PPA na omo investigate your officers or hono value for money na sane be as long as there's a human factor who the police need na kwa ho oye human no ayenim ye culture ye pa achew ochi obi kro obekọ akọfa ohini bi abo obefra ohini bi nana oba police watch me o obefra MP honorable police watch me o ade na so me license ewu na nka me ko DVL akọ ne ache me aban makra amesrew no apache a ose ne pebibi kakra dey emame no atua no ye dey okọ is a human factor human institution yenyan training ye 100 point abrofo ne dura o ma ba be hu say what the bar menje because manjina me de okokota me no menya extra bonus for nipa me ye de me che omo abrofo no mo ye omo tumi nya ska for nipa dodo a ochi ba ha na ntisa ochi nipa 1000 2000 kwa de o keti ana na obeje into kojina ho na se nipa ne man kakra obeje but se wo the systems ba na se camera chi nipa no the se ne akola na camera chi over speeding ubedu fie na mail ayedey na dey say be abrofo mu nyansa na omo yesa ubedu fie na mail abetom say over speeding e bia kutia 10 na 20 or na 30 pounds ema aban wo say ye biem na camera chiwa na mail asaba abetom ubeye biem na afia ya seize wo license ya suspend wo license afa ontumi ntwika period na ya suspend no wontumi ntuka ubefa bus ana train wa fa bus ni train na wutia na hu bra wo bransa no akwa adwuma next time you release your license na mawa the same credit ma be sia ko test for we test for nti wa stress a wo be famu no wo be di mra ne so ba ya ha say ni yenyan hyehyɛ mra medru sa point no nti once there's that human factor no that's an member and into all this digitalization near man na ye ne yehwe no yehwe say betumi aya and digitalization started from national identity. Okay. Into the national ID cards no. Tanka from national ID cards no na ye enrolling kakra na eba. Ebedru baby no obia ya capture obia data. Na afia tumi ayesa na ma we nyina ma man na tumpon. Ti de omo ye ne de hu ne say ya agro bi emre bi no mpeso mhye no mka say ya papa John Mahama nso de bi ba ti say wo hwe legal bill ya omo pass reforms for legal education no. And we say, me nuaba dana sunabada pa, former deputy attorney general. Oba Ghana, one of the buy, okoka say was here, yes, those reforms, na legal education, ye biem, Emma, nkrofo day, it to me, near, okoki kani na oho. And then NDC the question manifesto mama pass the question some dear who say of parliament some the be pie day. Abana omo buy omo act to me edi omo bosha so. Bosha eno yati parliament na bill o shakra bill na NPP for minority ye contribute part to the bill. Ye ne ebo ama bill ne ye day eye bill. Eno no omo je ho fans but adwuma pa na wa bonten 24-hour economy ase okopa adwuma mama bunu. Enkane e wo se wutumi yama ni so kokwakuafo sika e wo se wutua akwan e wo se wutumi ye
sika was all the various agencies mo de ye adwuma eno no hwe untumi nye build ya wudi hu ye edi ahrise wo ho ti ye hu ne say aban na nkasa no omo I say omo lose focus in them omo lose focus omo nim ba bi omoko ana omo buy the one antoto ye na ye no na IMF program we ombeto ne fofofo ntia foforo omo omo hu se niema stabilize omo say amamu na e de say e foforo omo afe na amamu na nkasa no stir them in the face so omo hu amamu to say na na do hu ye we go into covid shape into Ghana your revenue nya free gold ni cocoa ana oil kakra covid no oil are falling cocoa price are falling gold prices are falling bibia nko shipment nko bibia ma miwa wutua teachers ka wutua electricity man for wutua doctors ka na sa ma mu bonus allowances no mo koye adwuma emergency doctors ade miwa wo hospitals nye enough nti wo se wo pesika edicc aya na mete se nkrofo ka se ai covid yenya sika omaya de afimu no o budget na 200 to 300 billion cedis which translates to about $30 billion. That's will be bro $1 billion then why am I? It is a drop in the ocean. Nti afimu no sika ye hia e wo covid years ni mu no. That's will be about 1 billion and 2 billion a drop in the ocean anya hwe more mine no. Teachers and on say ato force needs to say compensation sika ye di tua workers sika no a dose ama okoboro 17 billion ansa no this also enti covid mrena na workers gufie no Ghana for me say kufa do ye den otua aka enti wo ye we nyina revenue say ba nso ma na say wo wie ye na wo be recover wo gold ni ade price because no recover no na Russia Ukraine won so serve abebom ni nyina no watumi akọ the economy ni sa de do 2024 na wo de oba ya yare bia ama Israel for kontokwa embe kakra we na ampo no wa hyase akikem say yemfa yensangu yeti omo ni excuse bia right. I believe say omampanyin no akonya wo ho so otumi perform na omaga na fo ho tom de eye ne de ekọ ne de say omane kosa encho be hu se mabunu no ebe sha ase na omakọ demonstration ye beti omo so atiam because mabunu ni hopes ana odashi hwe agenda one hospital say gu a untumi nya dai ensi enwie ne am for hospital na de da form all because LIMS software no omo beto ya ne software na no na there is a software na AI technology okay enti wokọ hospitals need to me boshim enti every time bia ye nimba bia empire day ewo enti se wo yare ansa na be refer wo no omutumi wo say hospital a space here day ewo ho yemfa wonko Ridge yemfa wonko UGMC yemfa wonko Legon yemfa wonko 37 ana say kolebu enti ansa na obedu kolebu kra no na ye serious emergency ansa na wako enu tira na ado apenso na hu se sa be shortage ye dey ewo ho wo ba ya na wo se software no wo mpe honorable akando obepam omo ye software no enu kra ho nsema de ba ene amanfo data na wo system ma wo yare a enu nti wo nkra fa nyina apepa ana akofo obi foforo bai enu na new software na aba na ntumi nkyere say ha bed wo ho ana ma nipadom ni na akogu kolebu right and apart from that agenda 111 no ntumi nsi no meme ho ba ko ho do 95% so mu bie till date omo nkonku bia no ma yesu yes so is inkusie ne ayi enkwata na edi agro honom ohu na mubu man trokase ya na de na mo pa kire honorable mera se ba quickly answer me ja Johnson Asiedun Katia say simami enupe Brennan Aso was say de asantemantamu enye exclusive stronghold for MPP NDC again grounds una fra asantemantamu ko hache sa na tie pepepe so mo munyisu data we say 2024 election there any admit say na Ghana for MPP enti in fact MPP for do na nkoto about 2024
nti me share me constituency say vote NDC nya 2020 vote omunya no na 2024 mo sanya ye oman fa bia nka ho okay but yeni mom na ye vote so ye dey ete nti mama omu trimu nya omu de say oma ye bibi sonko wo ho MPP for na no mbuafu but today I can tell you bono hene MPP for na nto aba na no mbuafu ne wonnama omu kacho ono aboya nto aboba 2028 there ye beto na say 2026 kwa na omu kacho say 2028 on beto a ebedu 2020 obetu imagine the number of people ebekọ akoto enti mama omu ndada omu ho ebufo omu hye nkrofo eyawdi omu de hye nkrofo maburu no omu pampam omu adwuma omu abusuafo maburu ni bi kra no meblemu omu ankoto aba omu ankoto aba ene omu nyina di yawo enti mama omu fa omu ni into 2028 so me cha Dr. Mahmoud Baumia na ho brase ni nimde ne charisma send your comport ne ho ye no 2028 nyame be sha so ama no inshallah mama na say honorable Michael Kwesi Edu MP for Procurement deputy ranking member youth and sports committee I will man him na for time. God bless you.